Machiegni akora moga jwange chenro ni mar kagi kacha waikoni weche manyien to mana bang' thuolo machuok kende. Nyinga Lydia Okeo. Riwruok ma jotend kanise kachiel gi moko ma pacho ka gi bishops mag jokopero timo bago lamo ne duol matao yiere pacho ka ikruok margi ne yiero maduong' madhi timore chieng' tich ariyo juma manyien. E kinde no jotend kanise onyiso yie margi kod ikruok mar IBC mar miyo jo Kenya yiero ma huyanga ka bende gijiwo IBC mondo ta yiero mabiro e yo mathuolo. Ka olose kinde no jakom IBC Wafula Chebukati osingone gisetimo ikruok malong'o matao yiero maigani eyo maopie. Chebukati bende kwa jo siasa mondo mago ma olo mondo mi odhi e doho kendo ochwal ng'ur margi kar siaya Uganda jo Kenya. We once again appreciate the consultation and assure you that we and our fellow religious leaders are praying for you. We're not just saying this, we mean this. You may not see us every morning, but we are with you in spirit, together with your team. We are confident, and we are saying this one more time, that the IEBC is up to the task, and that we can all work together to give Kenyans peaceful, free, fair and credible elections. It is our fervent prayer and hope that the entire team within the IEBC will remain united, working towards one goal. As a commission, we have given it all. We have prepared for Kenyans what they deserve, a free, fair and credible election. We believe it will be credible because of the measures we have put in place. At this point in time, 5 days to the elections, we have done all the procurements. I think today the last batch of ballot papers is coming in. We have over 16,000 candidates in this election, of which they are all competing for 1,882 seats. So you'll have a team of about 14,000 who will, may accept results or may be unhappy. And the role of the church then is to encourage them to use the mechanism available, dispute resolution through petitions, as opposed to inciting the citizenry to violence or other forms of protests. Ramogi poni yiero tim kawuono onge jachung' mora malaro kom tend piny Kenya manyalo yudo loch e tielo mokwongo mar yiero. Man kaluwore kod duoko mar ombulu mar paro mogol kawuono kod kambi matimo nonro mar Tifa. Nonro mar Tifa oyango ni kato bedo ni onge jachung' mado yudo loch e tielo mokwongo malaro kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ni malo kod atamalo 49. Ka William Ruto mar UDA ni kod atamalo 41. George Wajakoya mar Roots Party ni kod atamalo 2 ka David Mwaure to ni kod atamalo 0.2. Nonro bendo yango ni atamalo 8 mar oganda jo Kenya pok ong'ado wache wi jachung' magi biro siro odiechieng' yiero. Kaluwore kod nonro mar Tifa duond bura mar UDA mani kod huma mamali pacho ka gi atamalo 38. ODM ni kod atamalo 32 ka Jubilee ni kod atamalo 5. Nonro bendo golo ni atamalo 58 mag jo Kenya nyiso ni gin gi duol matao yiere pacho ka IBC ni obiro tao yiero e yo makare. Jo Kenya 2,268 nogolo pachgi e nonro no manotime kinde tarik 31 dwe mar 7 kod tarik 1 dwe ni mar 8. Kora mga juang wadhi nyaka e county no kata gwingi goma Imbo kama jala kom tend piny Kenya giotiko mar Azimio la Umoja kod kweth mare. Raila Amolo Odinga odok Imbo ka ojiwo jodak ma Kakamega mondo wuoth kode nyaka Debe. Wadhi achiel kachiel mondo mi wawinjie mano motimore kono kata kaka notwak gi jopiny.
waziri, ndio Fred Gumo, salamu na hivyo Marende speaker, salamu na hivyo akamchukua mtoto ya Khaniri assistant minister, akamchukua moja kwanza Oparanya alipatiwa wizara kubwa sana wakati wa Raila, hata sasa amepatiwa Oparanya waziri, ndio akamchukua mtoto wa Khaniri akamfanya assistant minister, akampa Jamhuri bali ndugu zetu kutoka Busia akawa assistant minister, akampa nani huyu ambaye anatoka huyu kijana wetu ambaye amesimama katika anatafuta kiti huko Bungoma, anaitwa Hagati. Thank you very much, Junet. Akachukua Hagati akaweka kwa ofisi yake. Sema mna hivyo. Yeye ni wengi naweza kumention wao alifanya. Wengine akafanya permanent secretaries, ambassadors, wengine akawaweka kwa serikali deputy secretaries kwa wizara, waandishi wenzake, engineers, kaweka wengine kwa maji, akaweka wapi kutoka hapa watu wanalipa kazi kushinda watu wa kwao. Yeye kwake nyumbani, na sio kwa sababu mama anayempikia chakula, yeye ni wa jamii yetu, mama yake ni shangazi wetu kutoka hapa kwetu nyumbani. Kwake nyumbani kwa Raila, dereva yake ni Mbalio anatoka hapa na Mahoro. Ora yanu msiani uiragara ina habaro isai. Wao Arlana Mahoro ndio msiani huyo. Watu yake wote kutoka kwa dereva kufika kwa wapi mpaka kwa ofisi. Watu wote huyo ndio huyo anaitwa Philip Juma na Mbembo. Nataka kushukuru Wycliffe Oparanya, nataka kushukuru wabunge wote wetu wa Western. Ni mwanza baada ya wasiani wasijile abali muazimio wano wajumbe wetu wabakarusie bila tashwishi, bila mambo yote, barasa mwezi kura na hesabu. Bila nataka kuambia najua hata Senator Brian mtoto mdogo, Senator Brian kwanza koteni, mimi niliambia jini sendo mtu wa masendo mtu mkofu na baba wale zangu omundu usinyire mundu wali ni akati wabu na abeka amani anangwa Dr. Hariwa debu kayo mwendo na mwesi alana shali dole shindu alifuoru sevi shali dole sana shali udaktari muwele nekasi yote natia umatsi kare tisa murere kijana mdogo kijana wapi Brian Ramogi jong mano kanyo romo mar siasa mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kabende gintiere tielo mano mugi ke bukungu stadium kata karba goromo mano mantiere Kakamega kata kamanya kwa Ramogi wadhi mbele gi mago motucho kumachielo kwa idone sama koro jo Kenya kayo chope debe jwa Manyien jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta omedo kwa jo piny mondo luto mbulu na jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kowuoyo kar jote mare bwa Makisi Uhuru manoro mogi jotelo mawuok e county no Makisi kod Nyamira omedo ne piny Kenya biro maneno ber kod dongruok e bwo loch mar Odinga. Bende omedo ni en kinde ma jo Kenya onego yier jatend piny machielo ok mar dhoudi mag Kikuyu kod Kalenjin kende. Unapoondoka zungumza na Raila. Tunapoendelea kwa kura mwambie Wakisii wote nilikuwa kule tarehe 3 mwezi wa 8 wakasema ndio peke yake.
Tena umwambie afikirie hawa watu wetu wakati ukakasi serikali. Na nilisikia wengine wakisema, nikasema unajua mimi sipendi kutusi mtu yeyote. Lakini kuna wengine unaweza kukubaliana na mtu, mengine unakataa. Tuliambiwa siku nyingine ya kwamba nilisikia swali, mtu akiulizwa swali juu ya kitu na akajibu akasema ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fikira. Mimi nikapiga makofi sana, nikasema hiyo ni point. Hiyo ni point mzuri sana. Kwa sababu ni kweli ni mshenzi peke yake hawezi kubadilisha fikira. So hata mimi nimebadilisha fikira kwa sababu mimi pia sio mshenzi. Ama ni namna gani? Mimi wakiniingilia ati sijui tulifanya handshake na mzee mwingine. Sasa hiyo handshake imelete shida, imelete sijui nini, hakuna kazi inaendelea. Jameni, tumeweza kuyafanya mara 3 yale tulikuwa tunafanya wakati gurudumu zilikuwa zinangolewa. Tunaelewa na wenzangu? Kutoka wakati niliweka huyu ndugu yangu huyu Matiang'i kuwa chairman, mikutano inaendelea, na sio mikutano ya kuuliza nani anapatiwa contract, ni mikutano ya kuuliza kazi hii imefika wapi na itamalizika siku gani ndio rais akuja afungue. Ama ni namna gani jameni? Jameni, mimi nina ombi moja. Tunataka huyu mzee ashinde. Huyu mzee hata shinda kama nyinyi mtagongana mpaka mtishe mwananchi aseme, ai mimi hiyo vita siwezi, wacha nikae nyumbani. Kila mtu aombe kura kwa amani. Kama chelo nyakora mga jong jaten migao masomo ngire George Magoha okwayo ng'uono ne jonyuol kuom loro mabeno loro godo skul odiochieng' no manyoro. Gin mana weche ma pod wamedo menyo ni nyakora mga jong kang no wakelni bang'e e weche manyien mago mag odhiambo ng'ech welo kaachiel kod imore. Kata kamano ber kod odhiambo makare. Nyinga Lydia Okel. Ndio jibu langu. Wewe pia utajipanga? Mtasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tutapewa tax break holiday kwa health. This time, si ndo kusema. Sure. Kweli, baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo itabidi kulala ni mapema. Teke. Mapema? Inawezekana. Kabisa. Sawa. Lazima nipige. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Hi, my name is Sabina Chege, and during my 10-year stint at the National Assembly,